Collect all 8 toys and make your own Tarzan Jungle Adventure to play with. There's one Tarzan toy in every McDonald's Happy Meal that you buy. Get yours today. In the interest of public safety this season, please remember, your chances of surviving head-on collisions are much higher when you strap yourself in. For 123 years, the Welsh nation have waited. They will wait no longer. Nog steeds op zoek naar die regte netwerk? Welkom terug hier so op Outeniqua Park in George. Pragtige Outeniqua berge daar in die agtergrond. Daardie berge wat vanoggend met mis bedek was, toe hier so ligte reënbui uitgesak het, maar die son wat nou pragtig skyn. En ons kyk na die hoofwedstryd tussen die spanne van die WP en die OP. Natuurlik George ook bekend vir sy pragtige fankort. Dis die tuisbaan, die golfbaan van in die Els met sy pragtige huise wat aantrekkingskrag is vir menige vakansieganger. Ja, daar sien ons die ingang by Fancourt waar die span, die televisiespan van die Supersport gebly het. Hier het Andy Capistanho en John Mitchell golf gespeel. Dit is 'n asemrowende gesig. Hierso sien ons waar hy die bal uit die banker uit. Wat is nou Sikkelveld, nee, uit die sandkuil. Sandkuil en hierso nog pragtig die karretjies waarmee mense rondry hier op die paaie. En ek kan net dink dat veral in die somer wanneer al hierdie blomme en baie mooi sal wees. En hierso sien ons die gimnasium en die binnenshuise swembad en ideaal vir 'n naweekse wegbreek en 'n lekker lang vakansie. Ook 'n pragtige golfwinkel daar. Maar dis 'n baie lekker plek. Ons het ons tydjie daar baie geniet. Wind of te not. Maar nou terug by die aksie. Ons het tog die indruk gekry ewen dat die voorspelers van die WP hierso voor rustyd die oorhand begin kry het. Beslis John, hulle het dit ook so gedoen, die 2-3 wat die WP gedruk het, van vinnige losspel af, en dis die tipe losspel wat 'n mens wil sien, daai bal wat blitsig uitskom. Ons sien so baie keer, ons het vroeër die week ook daarvan melding gemaak, dat spesifiek van scrums af, kan daar baie meer met die agterlyne gespeel word, want ons soek kreatiewe spelers, agterlynspelers, en so baie maal sien ons dat die spel bederf word deur om die skram die hele tyd dryf, en ek dink dit is ideaal vir agterspelers om spesifiek van skrams af aan te val. Nou die oostelike provinsie van links na regs. Die twee spanne wat onoorwonne was. Span soos die Blou Bulle wat 2 van hulle 3 wedstryde verloor het. Dit was miskien 'n groot teleurstelling vir die rugbymense in Pretoria. Hulle het ook dan vandag verloor met 20 punte teenoor 17 teen Natal. En ook die Goue Leeu's, John, wat vandag by die Jong Arende 'n lekker pak gekry het van 25-10 nadat ons die Goue Leeu's op die eerste dag gedink het dit gaan die beste span op die toernooi wees. En die tweede helfte in die gang. Christian van der Walt vir die WP die bal gekry. En die WP. Bottas. Delkeith Bottas wat loskakel speel vir die WP. Brits die haker. Hy het die hoog vandag gevang. 10 meter buitekant die kwartgebied van WP Johnston. Wyd gespeel hier sonder De Waal, nou die linkervleuel. Wat op die veld verskyn het vir WP Bastian van der Merwe wat die bal nou ontvang het. En is nou beter gaan met die stelselwerk vir die OP met die wind wat nou so half van agter af waai. Ja, die WP wat onnodig hierso druk op hulle geplaas het. Miskien was daar voor hierdie aksie reeds geleentheid om uit hulle gebied uit weg te kom. Terwyl die OP nou lyk dit vir ons gaan
pale toe skop. Ja, Eugene Dorfling wat al 2 skoppe verbrou het, maar ook met 2 geslaag het. En hy gaan kyk of hy hier die wind bietjie beter kan lees en die OP se telling op te skuif van 6 punte na 9 punte toe. Aanstaande jaar se Kruiwenweek wat plaasvind in Port Elizabeth net ewen. Ja, dit is so, John. Dit gaan plaasvind daar by die Universiteit van Port Elizabeth se rugbyveld en die Oostelike provinsie wat nou reeds reëlings begin tref. Ons het net gister gehoor van die uitstekende reëlings en die hele hantering van die Kruiwenweek hierso by op Outeniqua Park op George en die rol wat al die mense gespeel het, die skeidsregters, meneer Frans Miller wat 'n groot rol gespeel het ook met die opleiding van hierdie jong belovende skeidsregters. Ja, ek dink meneer Fransie Miller wat miskien die hardste van almal hier gewerk het. En nog gister van Wellington af teruggery het terug hiernatoe nadat hy gister die wedstryd tussen die Boland en Natal bygewoon het. Ja, dis iets waarvan 'n mens altyd bewus is dat daar ook waar spelers ontwikkel word en die skeidsregters word ook ontwikkel en ek dink dit is 'n baie goeie ding vir ons spel. Voor die skopper daar manne. WP is voor die bal, skram dan reg in die middel van die veld. Goed. Voorskakel van die Parel Gimnasium, Delkeith Potas. Dis my man. Hallo. Hier's geleentheid vir die OP. Hy is reg in die middel van die veld. Sak. Stand stil. CD Raal is die 8ste man en kaptein van die OP. Die OP span is op die agtervoet. Kom uit daar. Ja, ek dink die OP het dit nie verwag dat hulle soveel druk in die skrams gaan kry van die WP nie, maar ek dink die WP wat hulle aanvat op die plek waar hulle die sterkste is en dis altyd 'n baie goeie taktiek. Steady jy. En dis De Wit wat die bal deurwerk, pragtig opgetel. Byna was die OP daar deur. Goeie loopie daar aan die oorkant deur Radcliffe. Ryan Radcliffe wat net hierdie lyn kan haal nie, uitstekende verdediging deur die Westelike provinsie, keer die OP daarso weg. Hierdie man kon dit net nie maak nie. Miskien was hy aangee net nie daar nie. Hier sien ons waar Frans de Wit baie goed hardloop en daai aangee Radcliffe wat so effens sy balans verloor as hy die bal kry, maar die WP wat nie werklik kon wegkom nie uit 'n gebied nie, die lyn staan wat nou aan die OP behoort en 'n baie belangrike lyn staan vir hulle. Ja, nou lyk dit weer asof die OP weer die wind half in hulle blaaie het, die wind wat seker maar baie dwarrel. Ons het gisterand gesien op die weervoorspelling dat daar dat die see se golwe ook baie hoog gaan wees vandag hier langs die kus af. En baie mooi gespring in die lyn staan deur Christian van der Walt. Dis 5 meter van die doellyn van WP. Roelofse, Dorfling, Arends. Mooi loopie deur Kutsie. Rudy Kutsie, die senter van die OP. Hy's net kort van daai lyn, dis so 5 meter van die doellyn. Daar's nuwe lewe in hierdie OP span. Morney Roelofse wat die bal inneem, ook Pennet wat by is. En die 3 is daar, die OP baie bly. Ek dink is De Wit wat daai 3 gedruk het. Ja, John, hier het ons nou weer iets gesien wat baie goeie spel. Ons het dit vroeër gesien in die WP span, maar sodra jy in 'n posisie kom met 3 te druk, dan moet dan net 'n dringendheid van al die spelers kom en die spoed wat die OP manne vinnig mee bykom. Dit maak uiteindelik die verskil tussen 'n 3 en '3. En hier sien ons die OP spelers wat baie mooi gefokus is en nou maak hy wag die volgende een net vir die bal en dan gaan hy oor vir sy 3. Frans de Wit wat gedruk het. Of Mark Bennett. Ons dit vanuit 'n ander hoek miskien beter sien, maar dis 'n jaker Mark Bennett dan oor. Ja, nou moet Eugene Dorfling half teen die wind inskop en dit gaan bietjie moeilik vir hom wees. Wind wat half dwars oor die veld waai en hy sal hom beslis baie goed moet slaan indien hy daai bal tussen die palle wil deurkry. Dit om die OP dan weer voor te plaas.
Hulle het lank agtergeloop met 12 punte teenoor 6. En gaan dit 13-12 word? Nee, hy is nie daar nie. WP nog steeds voor. 12-11. Van die middelkol, Potas vir WP. Hy is baie diep geskop. Arends wat die bal laat spring. Hy gaan net seker maak dat hy die bal uitskop. Dit doen hy. Intussen het die WP die bal vinnig ingegooi. Hierdie WP span is al binne in 'n span. Kom hier zo. Wat zijn nummer was het? Maar nee, daar Ja, gepoeitje, die hoor. WP-speler wat hier so gestraf word omdat hy die WP-speler gepootjie het. Weet nie of dit opsetlik was nie. Ons sal in stadige aksie sal ons dit beter kan sien terwyl die WP die kantlyn gaan opsoek. Nee, skrim. Ja, Clayton wat daar oordeelsfout begaan. Ja, hy het beslis hier ook David Clayton 'n oordeelsfout begaan. Die wind wat die bal weggedruk het daarso en Oostelike provinsie se bal van waar die strafskop waargeneem is. Nog. Zak. Definitief die WP wat die oorhand in die skrims het. Morney Koetse. Johnston terug na Brits. Op sy beurt ongelukkig verby Ron van Heerden, maar die linkervleuel wat die bal kry, Bastian van der Merwe. Frans de Wit wat hier so vir Bastian van der Merwe uitvat. So sien ons waar die bal kry. Het nie veel beweegruimte, maar 'n skitterende laagvat daarop Bastian van der Merwe. Die SA skolespan wat na hierdie toernooi gekies word. En besit vir die OP. Frans de Wit. Hy het die bal ingeneem. Roelofse. Geleentheid vir die haker van die WP. Skalk Brits om die bal in te gooi. Kortlyns aangeroep deur die WP. Ja, die intensiteit van die spel wat afgeneem het. Ek dink die seuns gaan ook moeg wees. Hulle het maandag gespeel. En dan dinsdag, woensdag, donderdag, so 2 wedstryde gedurende die week en elke keer was daar met hoë intensiteit gespeel. Johnston, sy weer deur na Neil Fullard. Punte verskil is 1, dis 12-11 om die WP voorloop teen die OP in vanjaar se hoofwedstryd. Blauw bal. Over hier. Johnston, die skrimskakel so krippel. Ja, hier sien ons almal dit kom kyk. Hier's ook nog van die spelers wat kyk. Lekker vol, groot paviljoen hier so by Outeniqua Park. Johnston, Potas. Hierdie keer word hy vasgevat deur sy opponent Eugene Dorfling. En OP bars weg. Dis Sam Gerber, hardloopkans vir Ryan Ratcliffe. Oor die midlyn. WP is eerste daar, mooi omgekom deur die WP manne. Skop aan die OP en nou kan hulle voorkom as hulle hierdie skop in punte kan omskep. Ja, die OP wat hier so goed gedoen het om hier van lyn af weg te kom. Uiteindelik Neil Arends wat hierdie keer gaan probeer paal toe nadat Eugene Dorfling nie so suksesvol was nie. Maar hier sou die bal wat ver deurgevoer word na Ratcliffe en hier doen hy baie goed. Skop hier vorentoe. Die druk wat dadelik geplaas word deur die hele OP agterlyn. En so sien ons waar selfs die slot Christian van der Walt pragtig bygekom het en dan word die bal nie geplaas nie en uiteindelik die strafskop aan die Oostelike provinsie. Hierso sien ons waar die OP heel wat meer strafskoppe en vryskoppe reeds gekry het as die Westelike provinsie. Hy het vir Dorfling vervang as stelskopper. Amper oor nog steeds WP voor met 1 enkele punt. Dis 12 vir WP, 11 vir OP. En daar bly 19 minute oor van verjaar se Kruiwenweek vir hoërskole.
agter die balkerels. Dis wat hy beduie. Roelofse. Raal. CD Raal, die kaptein van die OP. Samespel tussen De Wit en Raal is baie goed. Derendtyd hierdie week gewees. Ja, Frans De Wit wat een van die gelukkige spelers is om gister getrek te word om die gedeelte van die wêreldbeker in Wallis te gaan sien. Raal, Roelofse. Nou loop hy om vas en dan kom die ondersteuning by van Strydom. Hy is OP wat nou met 'n verwoede aanslag kom. Ek sien Louis Simon is ook nou op die veld vir die OP. Roelofse terug na Raal. En weer eens onkantspel. Baie strafskoppe wat afgeslaan word vandag deur die span van WP en dit moet kommerwekkend wees. Ja, die OP wat nou weer 'n geleentheid het. Ek dink hulle gaan seker weer pale toe skop. Hulle moet. Opgebreek, hoor, geen voordeel sien nie. Ek dink hierdie keer nie so teen die wind in nie. En ek hoor wat hy sê, is reg, maar hy moet net gebind bly. Tog nie, dit lyk of hulle gaan kyk of hulle die bal by die kantlyn kan uitkry. En dit is Neil Arends wat hulle besluit daarteen. Dink die beste besluit ewer. Beslis die beste besluit. Ek dink hierdie gaan 'n bietjie makliker wees. Die wind is effens van hierdie kant af, as hy teen die wind nie. Sy hom hier op die regterkant se paal die bal mik, dan is sy kans goed om hom dat die windjie hom kan deursteek. Maar nou ja, die wind wat ook nie vir hom laat voorsê hoe hy moet waai nie. Jy skop hom die een slag op die paal en dan is daar niks wind nie en dan gaan hy aan daai kant, aan daai verkeerde kant verby. Ja, vat die wind om. Ja, het was verkeerde besluit seker hier. OP se pak voorspelers wat op die oomblik goed speel. Hulle daar terwyl Potas wat baie vinnig diep geskop het. Hy is daar werk vir De Wal, die heel agter van die WP. Hy het min beweegruimte en hy is uit daar aan die oorkant. Dis OP se ingooi. OP wat 'n bondgenoot het in hierdie punt, Eamon. Ja, beslis. Daar het die Neil Arends baie vinnig druk toegepas op Adrian De Wal heel agter. Miskien moes Adrian maar die bal veld af gesool het. Nou die lyn staan wat in die OP behoort en weer op die 22 meter lyn die meeste speelwerk wat hier in die tweede helfte deur die OP gedoen is. Dis 'n goeie bal vir die OP. Bennett. Goeie verdediging deur Bram Immelman, Dorfling. En dan verloor hy die bal vorentoe, geleentheid vir WP om hier weg te kom. Johnston, balskil van die voet af, dit kan gevaarlik wees, maar die skeieregter het voordeel toegelaat vir die WP. Hulle kan die voordeel nie gebruik nie. So sien ons waar die OP die bal kry. Miskien nie hierso genoeg gedoen nie, moes miskien die bal weer by die voorspelers gehou word. Dorfling wat goeie lag vat hierso. Dorfling wat effens geïsoleer raak. Balspat los. 40 grade, blou bal. En die WP wat baie goed doen die skrams en die OP onder groot druk plaas. Ja, dis die WP, hulle klou na die puntvoorsprong wat hulle geniet. Daar was vandag min te kies tussen hierdie twee spanne. WP, die span was in die eerste helfte wat die druk toegepas het. Is dit nou OP, maar hier's kans vir die WP. Goeie hardloopwerk deur die agterlyn. En hier trek die senter Lascombe. Goeie verdediging deur die OP, vinnig opgetel deur OP, geleentheid vir 'n teenaanval Roelofse. Sy beer deur na die linkervleuel, dis Ratcliffe. Die bal gekry van Coetzee, hier kom Ratcliffe. Al wat by die bal verby hardloop, WP kry weer geleentheid Immelman. Geen voordeel nie, En 'n kom ons vat vaste die skram skram. daar, was 'n aanslaan. Maar hierso sien ons waar die Potas baie goed hardloop en hierdie man is baie bedrieglik. Uitstekende hoek waarmee die Lascombe daar so inkom en hier moes hy miskien reguit gemaak het en weer by die buitekant aangesluit het. Hardloop bietjie weg van sy ondersteuning af en
ongelukkig die WP wat nie daar kon afrond nie nadat hulle die lyn van die OP uitstekend gebreek het. Speel in 12-11 van die WP. Onderbreking nou in die spel. Lyk my die WP-speler is reg. Hy kan voortspeel en die laaste aksie van hierdie Kruiwenbeek gehoorskoor. Hier het 'n stoel hier van die dak afgeval waar ons sit. Ek dink hierdie mense het dit nooit verwag nie, die aard van die saak nie, en hulle kyk op of daar nie nog stoele hier van bo af kom nie. Ja, hulle kan dalk dink iemand het die stoel wat opset hier afgegooi. Dat het niemand seer gekry nie. Wat gaan aan? Anke is nou die man wat swaar opstaan. Scrims vandag is nie so suiwer geweest nie. 'n Paar onderbrekings met die scrum wat in mekaar gesak het. Ja, ek dink baie van hierdie spelers se lywe is seer, John. Die veld is hard en die dat het nie so baie gereën die afgelope tyd hier in die Suid-Kaap nie. En ek dink hulle lywe is seer. Dit was 2 harde wedstryde van hierdie week. Die spelers het ook geoefen, voorberei vir die Kruiwenbeek en ook gedurende die week geoefen. En ek dink hierdie laaste 13 minute wat die wedstryd nog kan duur, sal dit nou net die span wees wat die beste gefokus is wat gaan deurtrek. Dani Botha dan op heel agter vir die OP, skop van Pottas. En sommer vroeg werk vir Dani Botha. Hy kry die bal onder beheer. En hy 'n verskil teweegbring. Roelofse wat die bal nie kon vasvat nie en dan 'n aanslaan deur die OP. Baie foute wat inkruip, die spelers nie meer so flink en gefokus nie. Die seuns wat maandag die meeste van hulle weer terug op die skoolbanke sal wees. Morney Kutse het opgetel vir WP. WP 12, OP 11. Weer Brits. En dis OP Arends. Skop van die senter strydom. Of Kutse, Rudy Kutse wat nie uit gaan wees nie. En hier is geleentheid vir OP. Hulle skop die bal deur, opgetel deur Gerber, maar hy's in 'n onkant posisie. Wow, manne. Ja, hier het OP nou moes hulle gekonsolideer het. Iemand moes daai bal opgetel het, die bal het rondgespring. Die WP se verdediging was totaal oor hoeks, maar nou Johnson wat die spel weer kan begin. Brits wat die bal verloor. Dis strydom. Ratcliffe. Hy hoop dat daardie bal nie sal uitrol nie. Dis waarvoor hy gehoop het dat WP die bal moet uitneem. En nou is die OP op die aanval. Ja, die WP wat hier 'n kort skoppie geneem het, miskien verskeure opsie. Hulle moes die bal by die hoekvlag uitgejaag het. En nou die OP wat hier met nog 10 minute oor kan probeer om te kyk of hulle nog weer punte kan aanteken nie. Maar die spanne wat baie gelyk is, die WP 2-3 reeds vandag aangeteken, die OP 1-3. Meeste strafskoppe behoort aan die OP. Maar die spel wat baie gelyk op is en eintlik sou 'n gelykop uitslag sover beslis die beste uitslag gewees het. Dorfling, die loskakel van OP van die veld. Arends speel nou loskakel, maar hier gaan die voorspelers van die OP. Hulle wil daai agterstand uitwis. Gaan hulle dit reg kry? Goeie dryfspel. Bennett is die baldraer. Die bal gaan uitkom hier vir Roelofse. En dan die aanslaan. Die geleentheid is daarmee heen. Manne, Nou het Roelofse seer kom gekry. los dit. Ideale geleentheid hier vir die OP. Het skitterende dryfspel voor 'n dag gekom. Ongelukkig die bal wat nie gelaat is. Hierso sien ons waar Roelofse gaan, maar die fluitjie reeds geblaas. Die fluitjie het lankal geblaas. Half onnodig gespeel daai.
moes die vletjie nie gehoor het nie. Nou is dit 'n terugslag vir die OP. Drumskakel verloor. Ja, Cedric Vrolik wat reeds op die veld is. Nee. Kom, wag vir my. Ja. Cedric Vrolik wat vir Morney Roelofse se hierso vervang en dan die WP wat kan wegkom uit hulle eie gebied, reeds 'n vinnige tikskoppie geneem. En WP, hulle weet hulle is met 1 punt voor. Maar nog steeds speel hulle positiewe rugby. Hulle verdedig nie daai voorsprong nie. Ja, hulle probeer aanval hierso van uit hulle eie gebied uit. En baie positiewe rugby deur die Weselike provinsie. So sien ons waar hulle vinnige kortskoppie neem van hulle eie lyn af. En hulle weet dat by 'n paar geleenthede het hulle die OP skitterende afstand daar, so Rudy Kutse wat net bykom en hy neem die WP vleuel daar by die kantlyn uit. Hier is die ingooi van Bennett. De Wit. Vrolik. Raul. Daar skop vir OP. Hande in 'n loskram, hoor. Nee, maar dis 'n loskram en dit hande in die skram. Ja, ons weet nie wat die OP nou gaan maak of hulle gaan palle toe skop of wat nie. Daar het Raul die bal. Ek dink hulle gaan kyk of Arends nie die bal so naas moontlik aan die hoekvlag nie. Hy sal met baie mooi kop hou want die wind kan baie maklik hierdie bal wegdryf van die lyn af. Maar dit lyk tog of hulle gaan palle toe skop. Ja, ek dink hy gaan hierdie skop korrel so 'n paar meter regs van daai regterkantste reg op paal en dan hoop dat die wind die bal sal inbring. Ja, die wind wat baie moeilik is vandag en dit is belangrik dat die OP hierso moet opvolg. Hierdie bal moet opvolg want die wind kan baie maklik hierdie bal terughou en hy kan baie maklik nie die dwars laat haal nie. Sien die probleem is as jy die bal te hoog probeer skop ewen dan vat die wind hom heeltemal. So die geheime skop mik vir die regterkant. As hy gaan hy nou inkrul, hy teen die paal vas. En OP, hulle het 'n aanslaan daar. Ongelukkig vir die OP daar die bal teen die paal vas. En hier is geleentheid vir die WP. Hardloop kans vir Lescombe. En daar vorentoe geskop. Deur een van die spelers van die WP. Nee, kom hier so. Laat vat. Jy kan nie net jou skang. Ja, van die paal af het die bal nog in OP se hande oopgespring. Skeieregter wat die bal en nou kan die WP dalk punte kry as hulle palle toe mik, maar kom ons kyk of hulle gaan hardloop met die bal. Hierso sien ons waar baie goeie hardloopwerk gedoen word deur Sean Fortuin. En nou is dit ook besluitneming vir die WP en dit is Pottas wat gaan lyk vir ons of hy gaan palle toe vat. Ja, gaan kantlyn toe skop. En nou gaan hy palle toe. Sien die besluitloosheid hierdie punt wat dit so moeilik vir hulle maak. En een voordeel natuurlik is dat daar ook baie waardevolle sekondes so verby tik. So uiteindelik niks om hier te verloor as hy sou besluit dan om nou palle toe te skop soos wat hy gedoen het. Ja, die OP wat hulle kanse gehad het, hulle het baie skoppe vir broupalle toe, baie meer strafskoppe gehad as die Weselike provinsie en kon dit nie in punte omskep nie en so op die laaste een wat teen die paal vas was, teen die paal gestamp het terug in OP spelers hande wat dit toe aangeslaan het. Maar 'n baie moeilike skop hier op Pottas. Hy skop half teen die wind in en hy sal die bal beslis moet laag hou indien hy enigstens naby daai paal wil kom. Ja, hierdie punt wat al sterker begin waai het. Vinnig gestel deur Pottas. As hierdie skop oor is hulle nog nie buite gevaar nie. Die rigting is daar. Hy's oor. Dis 3 punte, 3 waardevolle punte vir die WP. Goeie skop deur Pottas. WP ondersteuners baie bly. Daar's 5 minute oor, so nou moet die OP 3 druk. Ja, nee, beslis OP wat nou hierdie is 'n uitstekende skop deur Delkaif. Pottas hou sy oog, kyk hoe pragtig swaai hy deur en hy gaan baie gelukkig wees. Hy wag nog. Waar het hy hom? Baie mooi. En die OP is daar aan die voorpunt De Wit. Pottas.
Al wat tog hier binne die veld grondvat en dan uitrol. Hy was hier altyd daardie skop van hom. Ja, hy is baie gelukkig. Uitstekende skop. En ek dink op die dag se spel miskien net die WP wat verdien om te wen. Hulle 2-3 aangeteken. En die OP wat net 1-3 kon aanteken. Nog steeds die OP wat vorentoe beweeg. Hierdie De Wit is daar aan die voorpunt. En hier kom hy. Dis Arends, hy soek 'n gaping. Nou is dit Gerber, Sam Gerber van Dispatch. Freulich. Hy was amper weg daar gewees. Nou word hy vasgevat. Arends. Hanke. Ja, die OP wat nog nie bes gegee het nie. Hier is nog net so 3-4 minute oor. Wacht voor mij. Wacht nog. Crouch. Zak. Steady, yes! Wyd gebreek en vorentoe geskop deur Freulich. WP Slotte is daar, ook hier agter die waal. Maar die OP is nou op die aanval. Hulle het daai agterstand om uit te wis. 3 sal hulle voorplaas. Lyn staan dan binnekant die kwartgebied van WP. Oorgestuur vir OP. Dis nie goeie besit nie, op die bal geduik deur De Wit. Freulich, Arends, skerp beweging en dan pragtig gekry deur Botha onbeweeg te Gerber. Hier is nou 'n kans vir OP se Ratcliffe. Arends. Bennett. Ondersteunings daarvan Coetzee die aangee, die gaan verlore tussen die slot en die agterspeler Van der Walt wat nie kon kry nie. Ja, die OP wat hierso verwoed aanval, maar miskien het Ryan Ratcliffe die verkeerde opsie daarso uitgeoefen. Hy moes hoek toe gegaan het. So sien ons waar daar te veel dwars gespeel word oor die veld dan Ratcliffe. Hy het die regte opsie geneem. Ek het fout gemaak. Daar was geen moontlikheid dat hy daar buitekant toe, maar hulle hardloop speel baie lateraal oor die veld en dan word nie regtig vorentoe gegaan nie. Crouch. Engage. Strafskop teen die OP. OP wat in hierdie tweede helfte hier in die WP se gebied geboer het, maar WP se verdediging wat hou en die OP wat net nie kon afrond nie. Ja, OP het miskien verkeerde besluite geneem hier in die tweede helfte. Die kans was daar vir hulle om die knoop deur te hak. En dis dan so byna die einde van hierdie wedstryd. Daar's 'n minuut oor 15-11 die telling. En hierdie kan die laaste lyn staan wees. So dis 'n laaste geleentheid vir OP, maar is WP se ingooi, Skalk Brits met die ingooi. Vorentoe gegaan deur WP. OP sal hierdie bal moet wen. Skeieregter kyk op sy horlosie. Ja, hier is die laaste kans dink ek vir die OP, die toeter wat nou sal afgaan. Oké, kom eens skram. Ja, gaan die toeter en nou weer die WP manne, hulle moet nou ten alle koste verdedig, maar hulle mag ook nie 'n strafskop afstaan nie. Dan gaan die spel nog aan. Oké, hij gaat op. Nee, kom eens kram. Hij gaat op daar. Kom eens kram op. Moet hem klaarmaken. Absolutely amazing. And just picking up little things from like the experienced players like John Eales and also just learning like Tom Bowman did.
you know, you had the master and the apprentice there, so yeah, it was good. To get on against New Zealand at the MCG was unbelievable. It was crowd atmosphere was great. The hype up to the game was fantastic, and to get on for I think 10-15 minutes was a dream. And then a setback, not picked for the Wallaby Tour of France and England. To me, it was a great learning experience. I still think not playing enough football last year was a big factor, and I think I must have only played about 4 or 5 games last year, full games, and I lost a lot of basic things which you take for granted when playing just football week in, week out. I spoke to Rod and Jeff Miller, and they still saw positive things, and I was lucky enough to be put in the World Cup squad in early January to go up to Caloundra. 13 years a Kiwi, 9 years in Australia. Any conflict there? Australia's my home now. I moved here at an early age, and Australia's given all my opportunities, not only to myself but to my family as well, and we all treat Australia as home now. Still to come, the Springbok coach spells it out. The latest clash in the Tri-Nations. And more from the Currie Cup. 08000 2003 and get a free 56k data fax modem when you subscribe to Internet Africa for 6 months. Plus the most prized email address in Africa. Subscribe for just 594 Rand. Available while stocks last. Supersport is all about winning with Winners World. In association with Top Car, SA Rugby and SA Cricket Action magazines and exciting cars from Mazda, we bring you this fabulous competition. This is what you could take home this week. Watch Supersport every Saturday. Belong to our world and be a champion. Only on Supersport. Hi, I'm Jeremy Paul from the ACT Brumbies and the Wallabies. I hope you're enjoying the world of rugby. The Springboks, champions of the 1998 Tri-Nations. But recently, they've been suffering, losing to Wales. Losing by a record score to New Zealand in the Tri-Nations. South Africa's coach suddenly has much on which to ponder. Certainly the performance against Wales was very mediocre, and it wasn't much better against the New Zealanders, to be frank. I mean, I'm just stating the obvious, but I'm not running the guys down. They can play a lot better than that. But, you know, not every top golfer goes out there and shoots 64. You know, guys can have an off day, and being a team game, if crucial key areas of the game go wrong, like our scrum against Wales and the halfbacks against the All Blacks, then the team will suffer, and that's what's happened. Changes have been made at halfback. Bram van Straten now plays outside Werner Swanepoel. Luckily, I know Bram. We played a couple of games last season for the Springbok, the midweek team. So I don't foresee any problems playing with him. We know each other quite well, so we must get it together this weekend, and hopefully we can put up a good performance. An old hand is back after 18 months out injured to face ex-Puma prop Patricio Noriega. I played my first test for Springboks against Argentina, against him in Port Elizabeth in South Africa. You know, first test is always difficult, especially, you know, against the Pumas, because they're a very good scrumming side. And but we went okay. So I'm actually looking forward to playing against them. The Springboks, 2 defeats behind them, another tough game on the road to come. How does the coach see their chances?
But whatever happens on Saturday, and if you're a betting man, you know, you put your money on Australia. I mean, is very logical. But I'll learn a lot from this game. I learned a lot from the New Zealand game, and as a coach, I'll learn a lot from the game against Brisbane. And what is important is if I take that through and I make decisions that affect the selection of the team that improve our chances for the World Cup, because 99 is going to be remembered for the World Cup. Tri-Nations Rugby from Brisbane. The Wallabies of Australia against the reigning Tri-Nations champions, the Springboks of South Africa. The Springboks with those changes after defeat in New Zealand. Back at outside half, Bram van Straten. Anton Leonard in at number 8 for the injured Gary Teichmann. David Wilson leading out the Wallabies. Phil Kearns on the bench, and restored at fullback after his shoulder injury, Matt Burke. Prop Dan Crowley. Nearly 20 minutes have gone, 2 penalties apiece by Burke and Van Straten. Springbok centre Peter Muller, already off injured, replaced by Dion Kesa. Here is Simon Poitevin and Gordon Bray. Big chance here for Australia. Gregan, Horan. Matt Cobain inside the quarter. Here's Dan Herbert. David Wilson and Kefu in support. Matthew Burke, great hands. Herbert just short. Regan again. Now Horan. Nathan Gray, so close. Desperate defence from Van Straten. Wallabies looking to go wide. There's an overlap. Kefu. Cobain unmarked out wide. Regan again. Horan. Tim Horan with sheer strength. Horan again. Gliding beautifully. Gray. Caught by Swanepoel. Cobain! That would have been his first test try. You don't get much closer than that. Stéphane Terblanche saving the try. Great win there for Australia through Giffen, and that's Gray in midfield over the advantage line. Giffen again. Inside the quarter. Advantage being played. Gregan. Horan spots a gap. Beats the first tackle. Jeremy Paul. 15 metres out. Just a matter of seconds before the break. Gregan now. Herbert. Van Straten with the try-saving tackle. Gregan again. They want it out wide. Matthew Burke. Some return to the test stage. 15 points for Matt Burke in the first half alone. So this is Brayton Paulser. He can scoot. Stefan Terblanche. Nathan Gray across. Gray has it. Here's Jeremy Paul. Joe Rock. What a pass from Paul. Here's Horan then. Australia chase it. Gray is there, so is Herbert. Montgomery lost it. Noriega. Well, he gets up ahead of steam. Gregan. Horan. Jim Horan claps it on. Joe Roth, number 2. Did you see the afterburners there from Horan? Swanepoel now. That's Fasaki. Offside Australia, referee playing advantage. Here's the chance for South Africa. Otto couldn't hold on. Play on, says the referee. Terblanche. Joe Roth got him at the death. Watch Joe Roth. He went after Terblanche and he put him into touch. So close, but great determination, Roth. Can South Africa pierce the defensive line? Quick hands. 2-on-2. Terblanche. And that finally puts their case to rest.
I think we're ready for the Springboks to really come back tonight. We knew they were probably disappointed with last week's performance, but you know, we showed tonight that we can control the ball, and you know, we'll enjoy tonight. It's not often yet you beat the Springboks in a Test match, so but tomorrow morning we'll be focusing on the All Blacks for next week. Well, we go back to South Africa. That's obviously going to be a happy occasion for us. We've had a miserable time over here, and we haven't played well. You know, we've had a spate of injuries, which is unbelievable. But let's not take away the performance of the Wallabies. They were very, very good, particularly in the backs today. The Springboks injury struck and stuck at the bottom of the Tri-Nations table. Free State Stadium in Bloemfontein and the arrival of the Blue Bulls. Ruben Krier's team not having a good season, but still the reigning champions of the Currie Cup. Continuing his comeback after injury, scrum half Joost van der Westhuizen. The table-topping Free State Cheetahs led by centre Andre Venter. Two penalties by Casper Steen have put the Blue Bulls 6-0 ahead, and they're moving forward again. Commentator Christo Olivier. Van der Westhuizen, Smith, Van Schalkwyk. A long pass intercepted by Jan Harm van Wyk. And he is very quick. He's got the speed. Under the post, a try for the Free State. Derek Grobelaar, Van der Westhuizen, Franco Smit, Ruben Krier is very strong. The Bulls are looking dangerous. On the Free State goal line, Van der Westhuizen out to Franco Smit. Try for the Northern Bulls. Van der Westhuizen, Franco Smit. And then intercepted again by Chris Krier. Support is there. Chris Badenhorst, has he got the speed? He's chased by Van der Westhuizen. Chris Badenhorst. A try for the Free State, yes. But they're not out of jail yet. 5 meters from their own goal line. Picked up by Alles Franco Smit. And he's over. There they go, over the line. What is the referee saying? No, they're still waiting for it. Van der Westhuizen. Jacques Olivier. André Snyman. Esthuizen. Casper Steen. Try for the Bulls. Van der Westhuizen. Smith. Olivier gets through the gap. He has support. Drive to Reblanche. Try number 4 for the Blue Bulls. The champions back in full swing. And from the high veld down to the sea. The Basel Kenyon Stadium in East London, the Southwestern District's Eagles with a chance to go second in the table if they can beat the Border Bulldogs, lowly placed but bolstered by a... On to Wayne Waya. Seeing a lot of action now from this Border pack of forwards, and that's because they're going forward and they've been given some latitude, as is this man, David Mahitsa. Now, is this going to be a run-in? This could well be a try. Benny Jacobs has got try number 2 for Border. Marius Bosman at the back. Beautiful take by him. That's good unity that from the Eagles forwards. Still they go. Can they get this over the line? Just looking for the little chink in the armor. There it comes, and they've got the try. A succession of wins away from home upsetting the Currie Cup order. Border the only home winner. Free State still top, but Natal close behind with a game in hand. Western Province only 10th.
Under-21 results from Argentina, wins for South Africa, Australia, New Zealand and France. Wallaby wing Joe Roff signs a new 3-year deal to stay in Australia, ending speculation on a move overseas. Lawrence Dallaglio, still under drugs investigation, rejoins England's training, but Martin Johnson to remain captain. Welsh outside half Neil Jenkins leaves Pontypridd to join Cardiff in a $1 million deal. Captains transferring to Ireland, Dion O'Quinnigan to Ulster and Keith Wood from Harlequins to Munster. Moment of the week, the rise of the Wallabies and the slide of the Springboks. Sponsored by Three Ships Whiskey. Exclusive to Supersport, your channel of champions. Germany. A country less than a third the size of South Africa. Remarkably, it produces 3 of the world's finest luxury cars. One of them is the new 30-valve Audi A6. It fits quite nicely between the other 2, the Audi A4 and the Audi A8. Hey there, it's Adds Up TV time. You could be one of 10 lucky viewers to each win R1,000. Just answer this easy question. The Tonic's 1300 engine is big on what? If you think you need big bucks for a new car, think again. The Ford dealers of South Africa have an incredibly big deal on the limited edition Tracer Tonic with special lightweight alloys, body color bumpers, and really big comfort. These extras cost you a big fat zero. It has a 5-speed gearbox and a 1300 engine that's also big on economy. Get down to your Ford dealer today and test drive the Tracer Tonic. From only $699 per month, the only small thing about it is the price. Call 083 913 3110 now to win. The road to the final is proudly brought to you by Visa. Sponsored by Visa, making life easier. The competitors today, the dreaded enemies, of course, England and Australia. This today is the first test that's being played at the Newland Stadium here in Cape Town. Historically, after 18 encounters, Australia have won 12 and England have won 6. That's the regular procedure from Liner. That's safely through. And get it to drift in. Well, he's hit that well as Rob Andrew. That's a good strike from Andrew. That's a wonderful kick. Liner, Little, and then Liner again, but it's picked up by England. Now he has a chance for England. Guscott, that's Carling. Now he has the pace of Tony Underwood on the outside. Damien Smith will struggle to catch him. Damien Smith, will he get him? Damien Smith has missed him, and Tony Underwood will score. A great try to England. That's the first half of the familiar ritual of Michael Liner. Has he struck this one well enough? Yes, that's a better kick from Liner, an important one for Australia. Can Michael Liner bring his outside backs into play, or will it be the big launch from him onto Michael Catt?
cuts a lonely figure under the poles, does Michael Catt at the moment. There's the launch. Damien Smith is the man coming in. Damien Smith goes up for it, takes beautifully and scores! Well, that was an incredible piece of play that by Damien Smith. He's a tall man, is Damien Smith. He got up in front of the England players, and that's a remarkable try. It's a long kick for Liner as he swung it in. That's a good kick from Michael Liner. Benefit of kicking quite a few of the goals from this particular position, so he knows where to start the kick at the right end, upright, and swing it in like he does with this one. Struck it well, Andrew. Good job by England. Ben Clark's in there. Now comes the release. Will we see a drop from Rob Andrew? He struck it well as Andrew. It's there! Rob Andrew has probably won the quarterfinal for England. He struck that so well, and Australia take the quick kick in. This could be the end of the match. Michael Catt's punt downfield. Matthew Burke back for it. He's going to have to open up. He's got Timmy Horan with him. This is Liner. Switch inside to offer Ngawi like a bull charging down the middle. Gregan, they can't afford a kick it, can Australia? They're going to have to keep the ball in hand. Matthew Burke coming in from the back. Gregan again. England just stand by, waiting in defence. Campese. Damien Smith. Big throw on the inside to Tim Rodber. But England have possession. They just really need to pick this out now. Morris. It's a long kick from Morris and a great one at that. It's the end of the game. And England have won by 25 points to 22. Well, can you believe it? Yes, it has. I mean, 91 will always be fondly remembered for what we did then, and unfortunately we couldn't repeat it. And you know, we can't go on forever, and it's disappointing for us. And we gave it our best shot, and it just wasn't good enough. World Cup moment was proudly sponsored by Visa, making life easier. The road to the final is proudly brought to you by Visa. We have the most incredible show the sports world has to offer, the Super Sport Show. The latest ranges by leading sports manufacturers will be available for you to buy. Everybody that is involved in sport and wants to see their heroes, want to get all the good products, you guys are going to be there. The Super Sport Show. See you there. The action on the Movie Magic Channel. The Welsh have waited for a lifetime.
patience has been rewarded. Welcome back. Very nearly time for us to take you into the first of our 2 live Currie Cup clashes today. Free State Cheetahs up against Sefetchur Western Province. That'll be up momentarily. But just to remind you of a special going on at our Supersport Action Cafes next week. And the characters portrayed in the sequel to the hit 95 stage play, Heel Against the Head. I'm sure if you've been to a movie house recently, you'd have seen the marvellous commercial, the marvellous promo for Paul Slaboditsky and Bill Flynn's brand new movie, and they will be turning out themselves, not quite for the Springboks, but for the Supersport Action Cafes next week from 7 to 8 p.m, and they'll be giving away tickets to their movie premiere plus other prizes. And there's where Paul and Bill will be on Wednesday. That is the Wednesday date, so you can contact Ron for the reservations, 083 3020 292. That's on Wednesday, and then on Thursday they'll move from the Randburg waterfront to the Sunwood Park in Boksburg, and the contact details there are for Steve, 896-2309, again for reservations. Paul and Bill will be there personally, and as I say, they'll have movie premiere tickets and lots more goodies for you at those 2 venues, the Supersport Action Cafes. Right, well, Nas, let's quickly talk first of all about this Currie Cup clash, because it's an important one, but we've been talking a little bit off air about who's fit, who's not medically allowed to play, and Western Province, the bottom line is they've got a few Springboks back. Yeah, they've got actually on paper now a very nice team, and if this team really played throughout in Super 12 Neil, I think they would have done very well. They might have played in the semi-finals. I think Paulson will definitely make a big impact on the back 3 with Rousseau on his outside. And then on the Free State side, we don't see any Springboks. And Brendan Fenter's out, I believe, as well. Yeah, he's got a shoulder problem, so he's definitely not playing. But it's a Free State team that, you know, if we can look at the log, it's Free State that's on 28 points after 8 games. So they're still there, but we don't see a Western Province name on the top page. Half, yeah. So it really looks like it's more important at the moment, really, for Free State to get past this one. And they're going to run into a very strong province team, Neil, and it's really not going to be all that easy. Plus, I would imagine in the back of their minds they've got that second half last week against the Bulls that will worry them, because they weren't over-convincing there, and if they do lose today at home again, suddenly they're not looking such a good thing like they were a couple of weeks ago for the semis. Yeah, the thing for sure is that Province has got no say in the Currie Cup this year. But if the Cheetahs lose today, then suddenly all the other teams like the Pumas, the Eagles, even the Falcons that lost last night, they're all suddenly back in. So it's really coming down to you get opportunities to stay ahead, and this is definitely an opportunity for the Cheetahs to stay ahead. But if they blow it today, then it's like semi-finals at home might be in jeopardy. Okay, Niles, thanks very much. We'll catch up at half-time. Cornwall Mighty Elephants did a few favours last night. I wonder if Western Province can today. We'll watch the rugby action after this. In the music business, trends change.